Guaraní Boraljú. Guaraní Web Podcast. Boaihara Viviana Cáceres Ndive. Mba'éichapa. Og̃uahẽjeýma ñande ára jajotopaha. Ko'ág̃a rehendúta tapiti. Caso ñemombe'u Domingo Aguilera oiporavova'ekue. Kóva ñanembo'e tuicha mba'eha pe jajapyharáramo ñamba'eapo. Ijetu'ueterei pe ñaimo'ãmbareíramo ñaneakãmente oiko umi jaipotáva. Tekotevẽ ñandepy'aguasu ha ñanemba'eapokatu jahupity hag̃ua jaipotáva. Ehendúke. Tapiti. Imboriahuetereíngo peteĩ karai ha heta iñemoñare. Ha peteĩ árape ohóvo Marika hóga jerére ha ojuhu peteĩ tapiti tuicháva okéhina haitýpe. Ou omombe'u hembirekópe. Oime ajuhu peteĩ tapiti okéhina haitýpe, he'i chupe. Moõpiko, he'i hembireko. Ha amo kokuépe. Ha oñomoirũ hikuái ta'yrakuéra entéroreve ha ohópe tapiti oipyhývo. Oho ojuhu tapiti okéhina. Ovy'ángo hikuái ha oma'ẽ hesẽhína. Kóva jajapyhýta ha aníke jajukántei. Jaha ñamyẽngovia peteĩ ryguasúre, he'i la karai. Upe ryguasu ág̃a ñamoñenóta ha ñamyẽngovia peteĩ kurére, he'i chupe hembireko. Ha upe kure katu ñamongyra, ñaikuaave'ẽ ha jajogua hese peteĩ vaka ikambýva, he'íma la karai. Ha upéva ohendúvo ndaje ta'yrakuéra osapukái. Ha'úta kamby, ha'úta kamby, ha'úta kamby. He'ijoa ndaje hikuái. Mba'éichaiko pe'úta ko ñamboypy'ava'erãngo, he'i la karai. Ha upépe oñemondýi pe tapiti ha oho opu'ã odipara upégui.